Ишне гурай хизепі. Александр Степанов татаржывне Россия шайын жазыр харыш. Вылкы жалышы живра премеш ход дергелене тыванжелгебе литературна врендеген сен конкурсне худшынса лауреат пулсадычы. Тубышыва утмызагыр регионде тыванжелгебе литература врендегенезем бухынчыш. Россия шайынче чаваршенчесне хидлеме шымыл булныйха. Шактады тыйдывайбер Александр Марсовича хыне барбыр. Тыванжелгебе литературна врендеген Россия конкурсы кышал кучумлымай байхиртра. Александр Марсович, изирунда ирнине яхын булдыр. Мен дурырха. Вренню министерство иртелеген конкурс был паремш хучень. Конбе конкурс не хышанда пулман. Шавынбада Чак паремеш конкурса худшынны манавал шавдери хабартландарчы. Тебірген жен нумай шоқшлаттарчы де. Нужын дезесін шавдерен нумай ішту заиртермеле бүлчі. Пиллік тапқыр ұрлы тұқса, тивішлі шав тапқырзіне хүделемеле бүлчі. Пиллік тапқыр шутне паремешін девіл хывын жен калазабаны, медиа-визитка. Кунда чуваш культури берги каламалачы, чуваш челхи берги, школда эбе мінле ішлені берги, тада ашамыш сімбе мінле шигуны тұтны берги. Манжут ба ебіна ұнышлы туза ертердім, шавынбада мана күжімлі конкурсатчын жіште. Бұл иртрі Пятигорск хулынче. Конкурс хушынче паллах пужывығыт нумай марчы. Экскурсизем юлашки кунзенже иртріш. Паллах кунда Пятигорск хулыбе, паллаштар жишінде Ессентуки хулыбе, тада Железноводск хулыбеле, пиде кызыклы экскурсий иртерчіш. Ебе чыныбе галазасын вылдыр храниғы жанда пулза курман, манжын выл теленмелле, хитре, кызыклы вырынзем бүлчіш. Конкурсра утмыл ытлачын хебе врендеген худшынча. Пурде шынгерестете тұршы шандевізем. Чематуризене палыртма вара темеше тур хатырлене. Сиренжін хышы кыткысырақ пулжы вара. Нихыш тапхырыде кыткыстезе шутламастып. Візем пурде хыне еврлі. Кашны тапхырда эзі хывын пулдарулықна кыдардадын. Чи кызыклы манжынынде паллах ажазымбешлене бүлчі. Пач чывашла калашман. Чываш культурине пельмень, чываш сэмжинжен нихыжанда илтмень, ултымыш класс ачызем, урок ушинже чывашла калашма, палашма, сывлық соныма, сыв булашма, мүлле пурны жинжен ыйтса білме вренжіш. Ку савындарчы. Мүжіндезесін кайран тебір тапқырда классы хеджінже, бізем шавачызым каллех келжіш. Вара бізем мана чывашла сывлық сунза кітсе елжіш. Кураган сене конкурсра изір мінлешпе гайне тепілдер хатырхашын. Нумайыш тумалла бүлчім. Паремеш бұл хывын ысталықна, шкулда чываш челгене мүлле врентіне жинжен, чываш челги шкул талқы жинже мүлле вырын ежіні жинжен галазы бамалла бүлчім. Иккім штапқыры бұл урок. Тапхыря урокра эбир адер паллажар темы ба калашырмыр ажазыненде чуваш челги жинжен, чуваш халық культуры жинжен, тада паллашны жухне чикирлі сымақсымбе предложение зене эбир сүтсе яврымыр време тұршымыр. Тебір тапхыря был класс сегече коллега ажазынбе иртірі был класс сегедінже эбир чуваш челги неканамар ытты тыван челгезене мен туза упразах варма пуласы жинжен. Тада челгене упразах варса малла мүлі адалын дарасы берге калашырмыр. Шавдері кызықлы иртіревіл, ажазем мен тумаллы жинжен конкретлы сүнюзем пачыш, тебір тапқыр выл ысталық лаши пульчы. Конкурсын пиллік мәшкүнінже выншиче лауреата балыртырыч. Візен ежінже сирен ятта бұлжы. Шақ хыбара етсен сирен мінле көміл дуйым бұлжыға. Шақ хыбара илдичен пылғану бұлжы чунра. Мүжіндезесін әбі конкурса мүлешінзем худшыныне әбі курса тыдым. Візен пұрде профессионалзем. Візен пұрде матур жінзем. Візен Рашейн тыванжелгене врендеген зем хушинче чи лайхизем, чи чаплызем. Шавынбада эбі малдан пылғандым баллах. Кайран хамын яда илсесін. Парлемі жінчен хебердерім, иккемі жінчен тадада вайларақ ішлемелі жінчен шуқшылаза елдем. Мін жіндезесін тебір тапқырвыл классеге жер тересі. Шавынбада иккелі дуым. Малдан хавғалану, кайран ынгарза елдемде
Ишлемелле малала да малала утмалла дерім. Конкурса худшынаган земвали тірлі чырман хатырлене. Сирен жын хышы живыртарақ болчы. Чиказыклы паллах чыры калашу. Вал ажазымбе тіл болны. Кунда ажазен кужа шунзадыны. Мана пите савындарча. Конкурс пышланы чень, темеже минут малдан візембе калашса елдім. Икен візем нумай чілге веренеші. Візем чілгезімбе қызықланашы. Ман урокрада візем хызине ирекле тыца, эбе мін планланыне пәдембе пурныжа кірттіріш. Чілгезіне сықлазақ варса адаландарас ыйдыва візем тіплін ынланыне классагенінже кыдарца бачыш. Мін житмері шендерметезесін шакна галадып. Кунда ынажу. Жюрин нумай пулныран. Кунда ынажу гына керлі. Кышт кына ынажу шитмері. Анчақта ку үлімренде пычланзаларза техничтада худшына мастып тенине білдермес, кумана адаланма майзем туза параган ябала бұлчы. Эбе халі лауреат, а тень тебір піреге жылдан шендеруші яда эбе иледебех бара пирин шак тыван жүргене біріндеген зен конкурса Чуваш Республикинче ирдесе эбе шанзадырадып. Кунда изір хубраққалар күжалы премш худ рашире ердейд. Штменне тата премш худ ердейд пулсасында изір лауреат сен ешнегіне кувын хойешіндері. Паллах, ку чынныбек алазасын, ку шындері манын гынамар. Мансынар урла, изір Тыван жылгене врендеген зен сценары не курма бұлдарадыр. Вот Чуваш жылгене врендеген зен сценарий бұл манра. Эбе візен шуғышыне халық умне кларзатыраттырым жюри члензем на хаклар іштезе шутладып. Кушиденю врендеген зен, кушиденю вреню институтчен. Егор Ивановна Семеновна Пулыш Сабыча. Кушиденю мантыван шкулжын. Шубашкарда херхмы шкул. Кушиденю Чуваш Республики министерстве жын. Кушиденю пирин падим Чуваш Республики жын. Курымлы жиденю. Керекмелі конкурста хыне майлы тубужо. Шавы ғытрак пөбірін опыдебе паллашмада майбор. Сирия хыштыры хреврендеген еші тұткынлары. Пур брендегенен ешеде тұткынлары мүнжіндезесін кашны брендеген бұл хыне еврлі опыт. Кашны ябала онда шынеліх. Конкурс тапқырзыне пықса үлгеремер мүрміжіндесесінде қадірлене сиде бұлчы. Онда нумай үш тумала бұлчы. Ебір кайран тістікрен урогертерзен, классыге жиіктерзен пірлеларса калашнынде. Ларудору бірге, тыван жылгене опразақ варасы, візен регионезін жемілі иртні бергенде, ұйтса білдімебе. Уйрымақ мана куляндараган ұйду выл бүлчі паллақ шүр жерде фаққалық сен ежі чаксабыны, ұнды қалық сен тыван жылгебе калашманны выл хурландарат. Візем пиде сағалын дюлна, пилік шыржин, ұнда ик шыржин. Анжақта візем шыла жыртса ура тапса хызен тыван жылгене опразақ варас деші. Ажазене чумрада булин тыван жылгене верендеші. Кубыт візем вайхыватлы болныне кыдартры. Тепрі енжен пирен ларудыру, чувашсен ларудырыве пиде лайық болныне кыдартры. Сирен ішпе күзікланаган земде пулдеш пул. Паллах жюри членезем ман ішпе пиде кызыкланчыш. Конкурс вғычы тухсасында кайран нумай ұйду барса, пирен опытпа, де школ опычыбе паллашыш, эбе уроксенем ледергелені жинчен тепленрех ұйтса білжіш, кызыкланчыш. Адязем тыван жылгене юрат жүрдезен мен думаллаға берін. Чималдан хывын тыван жылгене андықса гайза юратмала. Еп он жинжен малдан университетра вренне жүхне пидех шутламанча. Европана шужен фольклорушка небе тухса кедемірде. Иккен пирен культура, чаваш культури, чаваш чилихи, ты Европа культура зинчен пареде кая майаррине эбе туй заилдем, эбона онлан заилдем. Шаваны хыщен, манжын чаваш чилихи, шав шутрах чуваш культуриде пурнышрат теп бұрын ежынма пушлары. Шавын бада ебі врендеген зіне каладыпынде яланақ. Түнже курыр. Түнже не курза сирін тавра курым анланать. Ажазымбе пәрудым баудыр.
Ачазем мен бекызыкланны не пілзе дарар. Ялда шырыл мекларны бегі намар. Ачазем мен сывлашы чываштылге верендегенде шавын бас сывламалла. Шавын жүхне тин, эзі хавын предмет енне шавырма болдарадын. Унзыр бүшне паллағынде ашамышсын бешілі сывыл пызык вырын ешінать. Суйлаза илесі девал ашамышын жен бұшлать. Чылгене вренде сидевал ашамышын жен бұшланать. Шавын бада візімбе калашса, візімбе пірчілге тупса. Мен жын ашамышын суйламаст. Шағынбек, нумай шкулда чувашчылгене суйлаза илмеші. Мен жын сылдавы пірре. Візім чувашчылге мен дума кирлине анланмашы. Мен дума кирлине камын анландар запамала. Врендегенен. Иван Яковлев сымагезіне ялана хасыратмала. Пірчілге пырыс, икчілге игес, вижечілге вижес. Осла булас тезесін нумайчылге білмелі. Хальги вғытра нумайчылгелік выл паянхи кун үйтні. Чываштылгене пілні, үтті түрікчілгезіне вренмеші мұлынақ бұлышать. Вот шавын жен-жен, онландар запарзасын ашамырсем хабылдузақ чываштылгене суйлаза елешім. Александр Марсович, Сирияде земдюратыне ибірхамырда курса тіліндемірінде мен бет ұткынлатыр выртынлы хемінре. Кунда выртынлық шук пірреде. Эбі шимны хам шавна шкал, шавын еверлі. Чувашсен бетке ялана калашы. Шамрыкпа, шамрык бек пул, бадыба, бады бек пул. Вишіміш класыра урогер тереті пулзасын, эбі вишіміш клас ачи. Мін ман пірле юрласмар, мін ман пірле ташласмар, мін ман візем бурны жінчи, пөчек тапқыр жінчен кала жасмар. Эбір шағынбек қынықына, ачазем урога келеші де, книге учаще де, вулаще, кушараще. Бұл елықтар зажидерет. Эбі чываштылгене врентне чух, ытларах калажыва негізе ғурадып. Мін дезесін ача калашма врензен кына, челгене алла илетте, тебір ұрыва пама бұлдарать. Нумаяқ болмас, халінде хулара чываштылгене вренеген зымбалли. Шенекенеге дұхря, чываштылге ятлывыл. Ана пужарза ярагане, Пирен республика Пушлыге, Олег Алексеевич Николаев. Вол пулышны беле шак вреню пособие кларчыш. Ку шыптажай эбе кымыллаган калажу меслехне тебе хуна вреню пособие. Маншутпа ку книгебе узакурзан, терес узакурзан. Балах хотемелле вреню пособие де валлаях. Терес узакурзан, ача калашма вренеть. Вол берен тептелев. Калашма врендесі.